Il-bilanċi tal-familji f'pajjiżna komplew jissaħħu. Dan joħroġ minn rapport li jsir kull 3 snin, koordinat mill-Bank Ċentrali Ewropew, mill-Banek Nazzjonali tal-Istati Membri fiż-żona Euro, inkluż il-Bank Ċentrali ta' Malta. Ma' TVM News, Valentina Antonaroli mill-Bank Ċentrali ta' Malta innotat li mill-Stħarriġ ħareġ li l-ġid net medjan tal-familji f'pajjiżna li qabel dak kollu li għandhom madjun kważi rdoppja mill-2010. Household finances for Maltese household finances kept on growing, are very strong. They kept on growing, and they kept on growing very steadily and strongly also in the last few years after the pandemic. Spjegat li jħollu jorbot l-investiment fil-proprjetà. Maltese household primarily invests in real estate, in properties, and there's a high share of home ownership. So Maltese owners, around 80%, have constantly been the share of households who own at least one residence. Dwar id-dejn tal-familji, l-istudju sab li dan hu l-aktar relatat ma' ipoteki u li dan żdied. Jidher iżda li dan il-pis fil-maġġoranza tagħhom il-familji qed jifilħu għalih. The amount of for example of repayments with respect to their income is usually around only 1/7, so around 13% of their income goes out monthly repayments, which is very low and very doable. Idħulu l-infiq fost il-familji f'pajjiżna żdiedu. Ġien notat ukoll il-familji barranin f'pajjiżna għandhom ħafna nqas proprjetà immobbli u livell aktar baxx ta' assi mill-familji Maltin. Dan minkejja livelli ta' dħul simili. Foreigners who own a house are under 20%. Obviously, the profile of the foreign residents is a bit different from the typical Maltese household because they would be typically younger and maybe be here for temporary work arrangements, so they wouldn't settle in the country and buy property. They would likely be renting. Instabet ukoll differenza fil-ġid tal-familji fuq livelli reġjonali. Fost l-aktar reġjuni sinjuri hemm dak li jiġbor lil Għawdex u Kemmuna, il-punent u t-tramuntana ta' pajjiżna. Dwar l-enerġija instab li l-ispejjeż f'dan ir-rigward baqgħu stabbli. Il-maġġoranza tal-familji 80% qalu li s-sors ewlieni tagħhom u l-elettriku. Ir-riżultat ukoll iżda żieda fil-familji li biħsibhom jinvestu f'enerġija f'djarhom li hija aktar effiċjenti. Aktar minn nofs 68% wieġbu li jixtiequ jinvestu f'sorsi ġodda ta' enerġija. B'mod ġenerali, il-familji qalu li lesti jonfqu madwar €6,700 f'tamir li jaħli anqas enerġija.